Basınları bulmayısınlar o. Elli üçünden ama kayıtlar. Bu tapşırmanı ben bunlardan bundaydı koyalım. Bunda onu tutmak çıkarı ona satacak. Ama Allah olsun pasportsuz satmayı denedi. Bana biznesmenler geldi, baylar geldi, ayrıldı da. Ben misalda deyip 100 kilogram altın satı olayım deyim deyip. 10 kilogram deyip. Adam deyip pasport sırayıp deyip. Adam benim pasportum verip durup 100 kilogram altın alsam deyip. Büttü deyip. Büt Kırgızistan bilet deyip. Benim büyüğüm tegereğinde o şey bayağı andı bulup deyip. Altın ayıtmayla koyup bir biznesmen ayıtadı. Andı ben üyden çıkmayın altın ayıtarı kaçışım gerek deyip. O şey için pasportu çok öyle var alıp satı alsak. Olup degende. Ona en boşalım. Bizim baylardı, satı alıcı, muhtaç olan adamlardı. Dileğin orunda bakalım. Şular uzun. Kança turatma o 20 gram? O $1.600 aldı. Bir жылқыны, семіз жылқыны қолыңа арнап Semiz bir жылқыда $2.000 болып қояды. Жылқыда $2.000. Bir жарым 2 milyon. Bir жылқыны. Жөнөкөй ендерді алып bunu сатып алып тұрып. Үйіне қатып, чөнтөгүнө қатып жүрүп, баягы тойго барганда мына bir жылқы деп кошумча алса болот экен. Эмис болуп. Качан дүкөндөн сатып баштайсың? Сентябрдын 5-и. Жок, элге качан сатып баштайсың? 5-inde уже сатып баштайсың. Bunu упаковать этесиң эле. Ийгилик. $100. 85. Бұл болса, Саңыр Қожаш, бұл неменің için жанағында кейін көп, жанағында еме ол кетпес үшін, ол арқылы өткіріп кетпес. Италиядан келді жүкчі. Аткен жанағында ыстып, жанағында басқанда, алтын ішіне деформация олып, дуды биденге пайда болып кеткен да. Ошаны бұл аппарат туннеліне пештеп қойып кеткен, ошаны жоқ болады екен. Бұл ішіне процесін көрсетсек жайырақ беденші. Ол бір $20-30 milyon болса керек қолымда тұрған. Жақында қолақ қол. $20-30 milyon, Düşünüktü. Kazanlarında çetlerin Jaltırlar, işlekesin kaldırmayı bana. 3 yerden var tadı. Adam var Türkistan turata. Tazamanға da пропагандайын ана. İtalya'dan kaldı, İtalya'dan da gelgen оборудованияға бүт өзіміздің балаларды үйретіп алмайды. Тәтижерден var. Kilogram. 1 kilogram. Kilogram içinde kaç? $60 milyon mı? Çok az. 80 milyon. 80 milyon. 80 milyon. Bunu az bir şey çıkartmıyor. Burada atalarımızla kaydısuya koyup. O kaydıya koyup Şimdi 5'inden başlap bu ülkenin sata başlaysınlar. 1 kilogram nesi o? Maydalarından başlayız. Yok, şu 1 kilogram alalım degen geldi. Olsa oturuyorlar satasınlar. Dayarda var da. Dayarda var. 1 kilogramdan alçıları көп болушу. Мен айтып атам, 500 грамм менен 1 килограмм ай. Ортолай адамдар сурап атат да бизнесмендер. Биз доллар көтөрүп, сом көтөрүп жүргөнчө алтын сатып алып, катып коет элем деп атат да мисалы. Анткени алтын жыл сайын өсүп атпайбы. Керек болсо ай сайын өсүп атат. Биздики 1 жыл түшпөй кечип атат. Твердый валюта ойнап кала берет. Бизнесмендердин сураганы ошол да алтын свободно сатса. Сен рұқсат етсең шығарып қойды, сен елге айтпадың, алтын алдылар. Безопасность Көрсетіп қойғылай, безопасность қандай болады? Ол қанша граммдық? 1 грамм $80 екен, а? Биржаның басы. Боздық болып кетеді, бүтті. Анан қайра чаптағанда билініп қалады, бұл ашылған екен. Bir-birinden sodalashganda, almashganda da shundan bilib olsa bo'ladi ekan-da, ochilgan ochilgan. Мындай таза жоқ ошондон Tushunibdi. Ana QR kodları turadi, qachon chiqqan, nima bo'lgan. QR kodga kirganda qaysi saqlanishdan chiqqan, qancha gramm statusi yozgan bo'ladi. Mana bo'ldi, endi tayyor bo'lib qolibsizlar, 5-dan boshlab erkin rынокка chiqib sata boshladi. To'g'rimi?